Patrijarh Irinej 4K wallpaper za vaše iPhone-ove, iPade, MacBookove, iMacove, Apple televizore i iWatchove. Dolazi uz 7 čuvenih vanvremenskih citata Patrijarha Irineja. Želiš duboko u dušu vidjeti čoveku? Spusti pogled, vidi mu felne, one nikad ne lažu. Iako je Mercedesu neočekivano opala prodaja u januaru za 6,7%, ne treba paničiti. Narod bez duhovnosti je kao ja bez CLS klase. Nije to dobro. Patrijarh se Pavle vozio volovskim kolima, ja sa skromnih 600 konjskih snaga. Grbljavina će poderati nebo srpsko i svaki će Srbin čuti, u stomaku grč osjetiti, kad turiram Majbahami novog. U kristalno čistome odrazu crne limuzine vernik svoje lice najbolje vidi. Sjaj, a ne mat, u vekove vekova. Amin. Preuzmite ovaj wallpaper potpuno besplatno, isključivo uz pristupnicu koje god stranke da je sada na vlasti.